tum na tum bergazi ambor nyem te heaven. Kaman how? Wula kenya venya adanka ye tum la 247. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdul Basit Kwechire as always abu no programs or yung pa ka bu no kumira tang na ko buhana bonlu na pa pyam fas lalan yele zan chambe kale ka bu no la kumira tang na ko buha na bon la halu ngwa ngone ya ni dana pa andu adibga kama tan fo mal trana sham di ku kana kanye yesun berin ya za a biya audu no gbargbar min don no vom tengo kata maletrana kayara yenye wonye disclaimer ten yele sham not everything discussed here or said like at yel pyongo nye facts ten yele sham kaman how this okarne kaman how ma kaman how kan wayen no so kakana tira ye if you are new to this channel temka subscribe you'll be one of the people by near the contents awesome ones anytime ka to drop per tien chant to gba yel shelen bon kakana to ati fata wakatal hanyar da ne dole fata wanyala anye shamkar tu anye shamkar can zam yin sham so ba yali sham gozo kan yin borne mun so ban yali yin yali sham ma kanya mushkilata na wozo da fatan mun da fara mun jin so bi balle do na wanda buha domin da lasikin wancan kan nan da wasu kora sa ta kore ya gaba nan girma so me kana o wazo nan bi internet so ka ban yam da bozo ki ku to sai da fatan wazo san fa internet so kana za ni ma ne ngona fa tawabu melga benne اجتهاد بتردن دون كنيلا بدع دون يلا فرق كما أنا صلى الله عليه وسلم ويلنا وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة مفلنا وسونا من نلوشا نلوشي ومفنا ونطلنا بفلي ككفارة شيطان زوري كم مسلم سنبلا مسلم سنبلا all the time كان يمكي تبسا كنيلا إيمان زانيلا نيما أيبينم كاين زن فتن نزو especially أن محمد صحابة نما هاي مريد بيجين يشياني ما يلا يمانغلي مي لاس كان يلا يمان فايلا شاي نبغمو ميلا مكاك ببلما the product is sorry okay telamna is a sad something abang sha kanon tough because tien yel shabye to angoma mbwarmen na ko nche ka pese shel kana mine before katina to be to afalansa ninya fa kama za ami ojon ngoma puhurma ai dwelo kulenga mashetu minin bawla ndo afa lir ninya fa kama ita zuma ajin ma puhurma ai dwelo kulenga ma yi minin bada sanando lalan yale da pala ban yila zo saluna be malaika na min yaba ni en discuss ben shi an ma nya mun bom na zanga mai tamana kamina za dual chan ntinye ye to ashel dem be tetamalngo especially tamalngo kunyelma be dagwa ngo be tamalngo nyer main problem it's about the religious leaders afanma ban abuse of social media sham in a way tito zo ya ka tawum kama ayen analysis on social media ven yalanga de nama den non de ben shanga post shanga den pass through many things ayen yam kama dribe talene musulme bihago but kalamal in a way to zangle as a Muslim make a good use of it because we see kama worldwide big scholars like Mufti Mike, Dr. Zakir Naik, Dr. Phillips nama tinyar ban user social media propagator Islam and ternirba kar the amfane she ternirba. This is our topic here. When you come to North, when you come to Tamale in Ghana, is the vice versa the telegram. Kama social media, especially Facebook, TikToks, and WhatsApp status. Majority of posts yang ada United religious leaders sane. Denyala turkaba turtaba. Many of them, like the power to come na kama Friday live kutuba. Be kama abang nang the tafsir maybe a particular day ka sopi nang the tafsir ka the canal live. Aku to chang social media, until learning something about Islam from our scholars. Near Yakto chant to learn something from our scholars. Do you notice that radios or tafsiran of the radios or on your TV or
drata la zab karana yongo because drato zo mo kama afaso yijin kwana ne be o yijin o jengle nan tafsir na be yi wazu on yen yel afa ngum bela yetu asham dribe to kar message ma across because to zo mo karna o nirbe nwel be ban buro ko en chante yelete so hay bande fo mo bwana bambala ma wumle until ka radio min social media ta kana ka ti panye ka fanam lerta tawa mo yel yetu atal mo ke ka mo yetu atal mo just because of social media until ka peace council nam yinante nang ban shao kate ban shao kama bo zal kama on radio be tv afailan jin kare yar yetu ashal abaso akida karne kama o turo be kama o nang dala ban shanga den pier different akida nan be afanam ni selfune radio ma be tv ma mali so ne ban male so from nima na drana chama karanan limited until ka all scholars matter created Facebook pages, TikTok pages, and WhatsApp status. Ben created na kaso kami panye freedom of speech because from Facebook ma be WhatsApp be TikTok ma mama page in your own born ben share chankare. From the likes of Shehu Vitim Polongone, many of the scholars zanga hankal will ni yare to ashelma majority of Facebook videos ayenye karanya fa akunya fa Facebook dipa oche ko yara akida ngo kane na ala ngumo bielango na ala ngumo bielango na ala ngumo bielango so aka to the general social media the kason samtete musulense eradication be propagation the ku kason samtele because afana ma abuser rame afai duna social media obo no enu ngumbo oni ya shel ma kan obo wuro teten yam biesha ngumbo gba ikana ko obo no enu ngumbo ma o ka banks mon yele ngoma ka lala nyele I noticed something. I'm bound to come like to take it to Muslim smart come for like granted we took last time share. There's this guy as I'm standing here like I'm not ka Muslim kan yartra ka Christian kan yartra maybe yarda gwando enter example share there's this guy Lukman when that year yet about Muslim say ninye scam sham there are videos ka Lukman yell about Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka tuwo ka yelo mboro sham sa nothing happened ka Lukman yell dima sahabenam yetu akatuwa ka yelo mboro sham sa nothing happened Lukman zuni ambita mai dai shelo rabuwa la ta dalfan ma yiyule den da ma ka ta mai dai ne rako zane yes shabra ya no itu nawo ne nawo ne yen zabo manzo the ka problem ami abana shama o itu anabe what and what anafsan ma kan yen ko sai the tuna zaba nawo anam da nyela nin sala kama adalfa ma ne nin sai shamma kadira kanura kanye atonda na ngunan replace ada nabe whether he's alive or dead the two na zabozo but no one cares until kapta boy to dal fashawiya bambo la fashawiya ma agba just listen carefully and yeah maybe I will ka and have extended family be extended person to you ma the partial majority of banda chan to gba go ma agba di enye biological ka agba down yo oye nya dalfa ka butuwo kar zawo anam wonya dalfa ma dalfa na ma dalfa karatu na anab turan zaba gar sherkam kadan nya tambuar shele kadan nya tambuar shele le yara kama ban abuser Facebook this time afanma ba abuser Facebook ben yeda use of Islamic pages ma afai to ko duna Facebook be ene short video captain posted about afa on social media TikTok, WhatsApp status and Facebook. Then you okay ko tura baba journal to word to hankai share. Majority of it. And kalambo na yelwen shaya like there is something ka trial previously in an episode karbe yina about te chongo ban zang musulensiya karangmala kama bara religion yel musulensiya ya bara malbo Muslim se pa bara religion. Tenanin yesham the way te jama na zaya te jen karakara ma
ti bi nyɛri the use zaŋ ti salo maa tin wumdi afanim ni yɛri shɛm a nabsaha musulinsi daa malila di coffees ka di sɔŋdi musulin nima I don't think even here a single coffees la be ti jiŋli maa kama example n dola de bushɛɣu bee tampiŋ juma'a jiŋli puhira kama din tooi mali ti maybe kan ti dɔna ashibiti bee kama bin yɛn ni kidney problem maybe ka jiŋli maa ni tooi donate binshɛɣu bee ka jiŋli maa ni tooi tibila a musulmi maa di kani jiŋli maa ni tooi niŋ shɛm nyɛlim ka bi yɛn naa yiŋ ni maa bo liɣirina ka bi suhi aduwa yes but ti nyɛri other religion ka a nyɛ church member ni biɛra ka nyɛ church maa ni yɛn donate laɣa shɛli n ti laa personality maa laa niri maa so there is high time jiŋli ku pala kama yaa biɛɣu kam ti ni zaŋ simiti mini tiles na it doesn't eat di bi niŋdi binshɛɣu yiŋo afanim maa propagation nyɛm yaa bee bi kama majority of them bi takahi nyɛma bi bɔm ni ti jiŋli n viɛligari zaɣalanim jiŋli and that is not Muslims maa man yulimi bee man sani man nyɛla ka naawuni bɔri kama jiŋli maa ni so ka alaafee ka bɔri 50 million hali ti kpuɣi jiŋli maa simiti liɣiri 50 million chaŋ ti tibila a musulmi maa man sani naawuni bɔri gari ti yɛn zaŋli n da taɣi sɔŋ jiŋli maa ni maa man sani because taɣis maa di dɔna bee di bi dɔni tin puhi jiŋ shɛli maa taɣis maa viɛlim bi pahari ti jiŋli like di bi pahari kama ti jiŋli dariza bee di laara bɛ ti yɛn zaŋli fa nyɛ vili shɛli bahi maa naawuni puhi ti ni ti sɔŋmi tabi shɛli maa n bala kama jinkara ŋɔ shɛli biɛni kama ti kpe bi coffees na example tin tooi nyɛ 500 million so 500 million maa doesn't necessarily mean that ti ku dimli naa ka lan kaa ti yɛri musulin nim yaa ni bi sɔŋ ma ŋɔ maa sɔŋmi ya ka bini maa bahi naai 500 million maa naan tooi chaŋ ti da yɛlo dibaayi to biɛɣu ku ne di gba yi ma at the end of the day ka di kpɛna ti sɔŋ jiŋli maa ni bi dam yu toon baas biɛɣu ku ne din yi ma at the end of the day ka di kpɛna ti sɔŋ jiŋli maa ni it's not always ka di yɛn ʒiya ni ti tɔhi mali jiŋli it's very important ni jiŋli maa gba zaya ka yuuni ninsali nim maa welfare zuɣu bi daa laafee ka musulin so bee jiŋli maa ni maa ka o puhiri juma'a ni ka o puhiri idi ni ka o puhiri binshɛɣu kam ka yɛli muɣusiri ti paagi in a form of din tooi zooi doro ka jiŋli maa n tooi ku n yɛ 100 million n zaŋ tibi musulmi maa laɣari ŋɔ yila de Kwechire Central Mosque na yes it is very important bɛ tina ʒin nyɛli yiŋɔ ka a yɛn ʒiya ka bi niŋdi waazu n tiya ni a ʒi laamatu zaŋdi chinchina talinna ni ti kpibsi zab zuɣu dipa shɛ o koolila afa maa na kana zab zuɣu ka a ʒi laamatu zaŋ chinchina talimna ni ti kpibsi a ʒi laamatu di bi chaŋ yimda zab zuɣu daani ka tori ku yo maa dundoli ʒini ŋɔ n nya an nyɛ bihi zab zuɣu ban be nimaani ka be n yɛ chuɣu niɛma chuɣu dali ka a chaŋ ti yo chaaji n zaŋli ti loori ka chaŋ ti niŋdi calls na nyɛ nyaari paana and hali afa ŋɔ gba man di yuya ni o yɛla alaa maa gba ka a yɛli tuɣu di viɛli pam na o niŋ abarika niŋ yuli nimaani n nyɛ ban niidi rimmoo yes ti wumdili yuuni ŋɔ tin shiɛn ti kpibsi maa tana maa na yaɣaya ka ne ya zab zuɣu ka di yinka ka zab zuɣu kpibsi ban bi nyɛ niɛma ye gba di tooi zooya pam just because so kan bɔri ni o nyɛ o own boss afa alari mali o kpibsi ka afa yaakaza mali o kpibsi ka afa baasiti mali o kpibsi ka afa haadi mali o kpibsi islamic orphanage yɛrɛ biɛni muslimsi orphanage yɛrɛ biɛni as one hal donations den yɛrila qatar US shɛli polo kam n kpɛrina dinni ka chuɣu dali ka bi ni tooi shɛ niɛma ti 20,000 kpibsi afa kan bɔri ni o nyɛ o own boss afa yaakaza kpibsi afa yaakaza kpibsi afa yaakaza kpibsi bii niŋ ŋɔ maa at the end ti nim ŋuna ka bi yɛriti ni ti niŋ nangban yinga na di pirin chɛlisi zuɣu n niŋ sɔŋ ŋɔ no di muviri ti gba n bala mani a yɛli ni di pirin chɛlisi zuɣu n niŋ sɔŋ ŋɔ laa nɔɔ yɛn nyɛli ka a nyɛ afa so ka o pirin tijaaniya tali zuɣu ka o mini sunna niribi tɔɣasira ka so pirin sunna tali zuɣu ka o mini shia niribi tɔɣasira ka so pirin shia zuɣu ka o mini tijaaniya bi tɔɣasira it's just ti mi shɛli o yin yɛli ti shɛm sect maa n bala
So it's just that the same thing in your man you fan ka ya nan chel man you ma ka zan musulinse en trito de tuna agba che ashi atal ka che atijani atal en cha sunna tal so ka zan musulinse ma ki trite taba ka damben yan ya ida ki dan wala an za suna ayuwa da alfate because of onye sunna karshiya ya ne ngokan ma mimene hal on non da ban shi'ama yin ya ta sham oda ki dan wala da liyab gro chafra oda ki dan wala da liyab gro chafra ni ya da like I da ban shi'ama like investment jinga ma tunara nan da investment ma har investment ma ne nan ma kama jingle da yelo da ba sha din na zan la ta so ko tum da ma na zo musulmin se like musulmin yan yo musulmin se ka swang ma musulmin life ka change ma din zan la nan investment sha kare it's not always it's not just compulsory that to twa te jingle no to nan investment ka la ara yina ma jingle ma ka gu ka di musulmin na ma ka musulmin ma problem ka jingle so zala ne biyar ma jingle ya kaza ta hanwana yongo ka dipa kama imi te ka te nan da ben shao ta actors ngo president da biyara whatever ti actor ki ya nara viela ka actor ma ka ta ka ti ye so te nan pang te manga because ti nye musulin ma be iye ni nye musulin ka ba zan musulin se mbon te bampa actor because sha pa actors ka duart ma ti ben ye ka fa so zon oganda maybe ti ye ne te tuma ma problem slightly no fine to tan kana ma tamiyare yala tinda kana ma we jeli musulmin bala ko puhre jangle yeah jongshanga banda yete ba ne friday ma nyete da tukto like tukto nzang katia ya is just how to be ye zang if friday lo ma to no because those who are pamka so jang na friday o tra 10 series o tra 50 series ko yelen ya shawon bor son sam ka kana then ye life and death ye to ama o mi mena jangma en zangla 1 year mal den che ka bi akan ka to har 5 series ni zang da stars ma ba dira jangma ba dira den mai ma ba yara on ya believe na ka chel betin ya vie na ka chel this is the matter of life and death ka bi etin no jangma friday man yete da na onzo muslimin da nyo ka ta ka muslimin biara ya nyina doro ka ta borni tete swala tem suhla nirba demi de pala ban ka ta ngmajire ya ne be chela shepo kama sham ni ngmar sham dem bia shepo ka so kami muslimin yo ko ya nyina my problem ka ta chang janga na ka ba zase tok to tin ya la swala yes the bia yon at the end ko yina ti ya ne itu han ya ka wo mai jangla competition sheben boran bala wo be jangma ban male shamar tuna tan male kadina to societin zana ta zan fu jangma tinawo ma danan yel hati sasu aka zan ka ta suhur pata ba as muslims ti fu jangla di ndeme entin yala scenario shele minin ma bi so nda jia ka barma kanante as normal fi sabidillah kan yo to na one yihna naka tana jia ni kama 2 hours later tuma bi soko tun o table kpama ngumsi ye to anun kan wo manga yi 5 series to tuma wonda so ni ma no ko gba ma anun o ai adu anun shar ma bar ma ne kan ari yo na kala are kan yo ya ma biya ci an ya ne zang la arma ta so ma lawiyo le kan ya o ma de bukata gar bar ma ngwa ten ji tiongo amin ye ko yisi mal barabe kama amin gumno changbo man ne bara o mala pa ne be ni de regar barma ngwa ngun tuma bala ho ne beto ma because mala iyale na wonzo na wono puma shari izan lo kulkan iyale pa ne be te di de ma fane ngarnan zan te barma ngwa na wonzo abo ni wil le kan na wono yalle alquran funa en iyale ma idile na wono puma shele mbala ne beto ma on chang next person sane ngon dika guwe ngon di ho iyale ka gu ko to ne zang te so mo me de use gar bar mangwa o kuto yina mal bara o ma ne bara den da ma mi de be fiel to ko o bamba ma halen te so o no ekpa man yel mama swang mama kan di ben do ngone ni de gar bar mangwa so te gabre ben yar changa so te jinene
sarama ba den very important ngartin zan chang te share polo ne bo boy te yulma story yinga lambo kan zan pai ka chang ka to kwal vai te den shahara be ka wumle ha ka mile ba te bo wonde wiya afatam silin yo o ku biane ka te ma biso o nyela lore ka ko bora o sun ku gbaga afama ko bora afama like o ku to ben sha ka 15 million donc no lore nda ba be di kunye she kam zan ta fa nyele ngoma ka jang sponsor ba ko tame ko bom na ma zan le mala avukata ka fama yo to na na barka na alhamdulillah pa ya am bor ben sha kam na on ta ben yela le to ashel labsum la'ar ma kulen tinye 5 minutes tama labsum la'ar ma kulen tinye yung da yin tama ndwan bi ko yul ma family pune nya so bien kam la'ar ma avukata zan le chang to kar ta ye sheli family man minere to a family other members ben to bo gumle kama ko zan na tetima ka bo gum shama ma le kawle ka zan le tila ndirma no zan ma 15 million ma so bien den to change your life if family man ko mai iyale ne be la ka fama da yulo mini ya ngo de boy kama na bazil ma ka chang to ben la suhra na onu bor she pam mbala bangaran zan la tetima on to dan zan le pia dan funa yulma so mai la 1500 ma because man afon ka so yen yela ne have 5,000 problem kama ni de ende ma pa be de tune to wuhriya musulen sama onda yelo shamre de tune to wuhriya te daji na ma za amana ne yeshel ai ta ma bi ko di won ni de le karam fun gaise shel an yan zan chang ta pa she polo ka bo bola yule so it's high time ka te da fanu ki propagate wo te ka te ba na musulen se it's not ka bara religion yele musulen se bi yina nere nye bara religion musulen se yimna nere nye hard working saloma musulen ma kate duty ndi nyala hale ne to serve like to serve the leaders as bo anabra nanda bo zo ka na onda tama namna onda zo za se shema da nya ora ya kamna ya nti server nirwa ma which is very important in 7 ma ka musulme biara ka jingse yi 50 million tien sonome ka musulme biara ka jingse 100 million tien sonome 100 million min 50 million o yu ne din yan yi she na karman lat ibe mi din yan she adan kan yar ma jingle ba zamanar de ko de ma val ma jingle ne to invest didn't check a VR min water company collaborated jingle pa business entities so bi yen tibalize build the bear ko bank po mo ho den de nye shambala ne jingle ma malam non the business la ka bank po which car cut mind ne so te jingle ti nye la shanga let's give our time like at take the time ka ter saha ka tiar muswe nan bazo wala ka te nan ka te sect ngoma kar song de muswe na ka tun to zang la arma invest nan ben sha den yi la are in tena jing ma kar we sha ne bia kam to kuma nan muswe na ma song mia de mosarata ba la song mia ma na go de nya ti ha ten nan damba because every day ti kana friday ti en wo me ka ba ne tem ma bi so tungo majority 5% is up for 5% nan de la ma which character ya ti ha ba ki nya karmala ya your binyara is not working ila ki dadua na ki zelsere ma da ba dira so like so in short ye to an kunye share is our social media katiyele ye social media te da fanum abuser lame baba worte ben shi'ar zo majority kaso kam ba pam baba liarta bang some share social media zo bazang mo turta bang mo tumba hote ka mo tumba hote den da ka nya ka nirwa ba tan marba musulen tan marba ban share yarma ba gar kwab ga no something afaso eti yala afaso etu den da ban share ma gar kwab ga no something nera pago o gba yi ka blan chang ni man tlan kwa social media jile nan te no enti da fa na ma yi ne to yulen ya ka bian ba mi be enche. They will continue to insult each other. I can shop to your tablet session. So to so back, so to so bia. Kama kaba babuon de tab jingmar bambuon de tab chafar nama. Kate boar ni yete ne kama ya tabia la ngo. Tenen kaben shao.
tinim ka binshaɣu ti zali yim ni ti bi karim so gba yi karim ka be kama tin be shɛm maa tinim le godly people more than you biya ni ti doli afa tuma ti doli afa yɛltɔɣa ti doli o tuma but sometimes leadership by example. Yes, ilan abuse the social media over. Sha birgime n kpe mɔɣuni ti nya an baŋni ti musulisi maa din ku dabta mali ŋɔ maa din ŋuna an yɛrila luɣuli kam ai birgi n chaŋ mɔɣuni shɛli polo kam ka musulisi ti ka dinni especially kpinkpaa ŋɔ tin daa chaŋ ti ŋmaari bi film. Last 2 years ka jiŋli na me diisi kura but ti pilla diisi kura ni movies ŋmaabu since kama 2013 14 2010 polo diisi kura daa malila chechi nim 4 bee 3 n bala ka jiŋli ka nima ka ne ka shɛli polo ka di be ho ai yaa saŋ n yaa puriya kpinkpaa tiŋ shɛli an yɛn paai maa bin nyɛ jiŋli na bi nyɛ 3 years n problem maa di nyɛ outside northern region di ka pro yɛ ni northern region nyɛ dominated but northern region ka ku chaŋ mɔrini ka musulisi kan bɛ ka christians chaŋ ni maa ni they don't go. Thank God kama this time like ban graduate young guys ban na yina maa ban kpabi foundations ka to chɛna n kpɛrila tiŋsi maa ni n niŋdi ba tuba nima ka wuhiri ba jiŋli puhibu ti musulisi maa ku biɛla kpɛŋ ŋɔ yɛtɔɣa biɛri shɛŋa pam biɛni ka di niŋdi Dagbaŋ ŋɔ bee Ghana ka di ʒiya ti daalifa nim n kpɛ ka di niŋdi gba because ban maŋa like ka naawuni bɔri shɛli maa n bala ban maŋa ni niŋdi shɛli ka naawuni bɔri shɛli maa n bala. So this is a message to the diaphragm. Panya solo. Check out the teachings social media. Social media bazam always teaching ya fanam the shebe turtaba. The two net view nantin ya faso to akarisia agba yera wazu. Yen ya to wazu. Dem bian menden kan ma de pour jongle. Dem bian menden kan ma de kera legenda. Edi pardon we tabani ya shong anya wrong de kera legenda. And no one problem. Before I can sign it out, young my la problem. Then can they start a career and you have the Bassett. Mbayule Osman, my candy. An yara for soma, Benny Yaka Zante Soma, Be An complain shema. O you are last Sunday, O by you Karim, O my you Arishe to Pano don't walk, I'm like an yon to no wrong. A fan to bien ka deviate so on yell ma the better autosist share kama ya a fa no wrong ka ko to yellow don ku ce kan na tumbarga be kama zolan tumbarga be la'lan tumbarga karshe na fan to yellow sham because now classify la respect ma now it a bansam lore nam anyela lineage ma be line ma mbala so la no nyele a fan to my problem on to my IB shele karba chang the belly have grown come I could to you because of on Gubalo Quran also. So to Gubalo Quran ka deviate ki yellow yetwa. So disclaimer nyuyen disclaimer but near pam yarle kama karmala I nya fa ka chang out so to yala yetwa disclaimer Kaman how programs so I'm here never kane to mala the evidence social media TikTok WhatsApp and Facebook ka fanum turtaba kane majority I chang to search majority of the top scholars o social media o ka wazu sonda ne dipa no lwana ka ban bele sagan be enti o social media dipa Friday live hutuba den za compose high Friday live hutuba anyam ka so tam de zo anti deviate mai yare yeto a shelen be boara so disclaimer tin yare to a shelen Arabian me they don't teach on social media they insult each other be cheka te be yelmati yelmangle afatu feriye to ama yalmi ati yalmangle ka te dole sa telga bi'ana amari ce ka te dole ka te mini sa te voir tab chen she ka te bo fa ka ami chena e ka na ba mi because you know best in karan champam de zamane afan ma won ya ta adini ma ni nyeshele adini ma ni nyeshele dan pa ce ka te bante da adini gar ida akida ma dan mala akida ma da ban yete da favor ya me inam kar favor pam akida ma so dan favor ya ma ikana iduna I wortla bansam enchanto quarter form ya polo mbo da yelengo ka yelengo don when I conference mbala I kpa mbala bansam ma we don't need it karambe here to ambala so yen sang like huja shangan dunan to confuse certain ji fatiha ka ta chang to quarter ben yar shangan nya bansam da kan wo ma fatiha mangle
kan bangle puh jangle wuhma duima birabin nas mangle kan dwelle puh jangle kare de ka che kan tayya nye za mangle kan duima solati nye za mangle tin ni dar shalan bala ka akida ngon yele ngomo kane disclaimer lan yara Kaman how programs or to kunyel mi kar chen or kat do not yel best is rather unfortunate kar tabla fanama it's nothing to yel dagbang ye to actually in yel politicians ye to actually in yel many things. Abdul Basit Kuchire, as always, a Kolanzante Kaman how programs, or if you are new to this channel, make us subscribe, anytime got to drop awesome content like this. I am one of the people. Bayan Nyarla, Siba Hadi, Ghana Dallas, Bananzata Kaman and Yang Karaparana, Yusuf Abu Turzon, and producer as always in Chapsia. Salaam alaikum. Tum berkas ya ambor nyem te heaven. Kaman how? Wala kenya venya adanka yetum la 247.